pagi mahubata haganupan bani nalaho mamuka horjata lahwanta bani sadari on perlu behita manangihon hatani Tuhan nebata martonggo mahita ham Tuhan nebata simadahan nami natongtong mamasu-masu pargoluhon nami bani naloi pukahan nami malahon nami bani sadari on Tuhan hama natongtong makasomanihan nami marhitehon nalaho ijalohan nami ma tadani partonduyon nahumbamu ibagas Kristus Yesus hanami martonggo bang amin. Padani partonduyon na ondo subata sogoton aima natar surat bani pesalmen 70 ayat 20 sonon mahatani Tuhan ham nadu pada gehon banami hasosakan pakon parmaraan say pagoluhon mudo hanami usik say panaikon mudo hanami usik umbagas luhung-luhung ni tanon amin singanjay ma dasni. Kita haganupan nani argani Tuhan ta Yesus Kristus bahat halak makatahon bahat hita haganupan perado mamikir hong humanise do ro sitaronon on ise do namambahen sitaronon ay bani pargoluhan ta rado muncul bani pikiran ta hita makatahon bahwa ay bani Tuhan ay bata do ro sitaronon on ay iya do si sumber ni sitaronon bani goluh taon tapi marhiteon hata ni Tuhan ne bata na ondo subata bani sadar lang humbani Tuhan ne bata sitaronon ay tapi Tuhan ne bata mengizinkan sitaronon ay idopakon hita bani goluh ta ase tong hita marhaporuson hubani ase boy hita laho makatahon bahwa ase isa dari hita sitarono na adong bani goluh taon langkah hendak ni Tuhan ne batain bani goluh ta hasipe ya tahon Tuhan ne bata mariteon hata ni Tuhan bani pesalmen 70 ayat 20 ya tahon ijay ham nado pada gehon banami hasosakon pakon permaraan hasipe ihatahon margitehon parpesalmen bani sogot niari on bahwa ya tahon ham nado pada gehon banami hasosakon pakon permaraan. Satu hal yang pasti Tuhan mengizinkan parmaraan ai sitaronon ai idopakon hita. Satu hal yang mau dikatakan marhiteon parpesalmen bani sadari iya kado hita marhiteon sitaronon ta ai iya kado hita ibere do ai ma pertolongan hubata asibo idopakon hita na masa on haganupan sitaronon na adong bani goluh ta on bahwa Tuhan Allah akan menolong kita, akan mengangkat kita. Halani ay ya tahun Tuhan bata bani ambilang taon. Ya tahun ni jay ay ma say paguluhon mo dohanami use, say panaikon mo dohanami use, umbagas luhong-luhong ni tanon. Iyakat kita, itolong kita, ibere ay mapangarapan hubata bahwa hita pasti ipamonang Tuhan naibata. Tapi satu pertanyaan nama ningon adong bani goluh taon ketika idopakon hita sitaronon ai tapi Tuhan Allah mau mengatakan hubata tetaplah hidup di dalam kehendak Tuhan. Ase iya napaluakon hita ase iya tong-tong nama kasomani hita bani sataronon tak bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya bani sitaronon. Halani ay kita haganupan dan yargani Tuhan ta Yesus Kristus. La ipuka hita malahawan ta bani panorang on. Ihatahon Tuhan ne bata tong-tong makawa dopak Jehovah
halani ia do sumber pasu-pasu, halani ia do nalaho mangakak hita, menolong hita bani haganupan na ido pakon hita, parmaraan sitaronon na borat borit bahkan borot ibaga suhur taon, tapi ingat ada Tuhan yang akan menolongmu. Halani ai ia tahun Tuhan nebata, iyo jurhita marhiteon hapa ni Tuhan nebata na ondo sutonga-tongata bani sadari on. Porot hita madirita kubani Tuhan nebata. Halani humbani Tuhan nebata do hita manjalohon, haguguhon, haluahon, ase, tong-tong hita marmalas nihur ibagas. Namando pakon. Ariarita marhitehon Tuhan Yesus nama pargugu hita. Amin, martonggo mahita. Terima kasih Tuhan, bani hatamu nadoma ondo subanami. Hama nama kasomani hanami, mampargogoi hanami, bani haganupan namasa bani pargoluhon nami, ase tongtong hanami maka wado pakham, halani pita hamdo naboi paluah kon hanami. Bani haganupan namasa nedo pakon hanami, bani pargoluhon nami. On matonggo elek-elek nami Tuhan, ipondosa nami kubagas tangan.